Angibonge ngibingelele igama lakho kwamakhathini nokuspokesperson we-region ye-ANC lapha General Gizenga. Sibonga ithuba lokuthi sibe ingxenye yalama games akwazi ukukhumbula uComrade uMbazo Thulani Ntuli. Siyayazi irole ayidlalile emzabalazweni walapha kwaDukuza iminyaka eyingxenye yokukhulula kwimpilo zabantu zalapha kwaDukuza. Sifisa ukuthi lokho kwenzeke namhlanje siqhakambise ukuthi nabanye kwabaqhamuka kwamanye amabranch bakwazi ukuyibona njengento ebalekile leyenzakalayo ukuthi angathi bangabe umholo osebenze kangaka esehambile emhlabeni bese kuba ukuthi kuyakhohlakala ngaye. So ke kuhle kakhulu lokho sikubonayo, siyajabula masibona kuhlangene abantu abasha lapha nabadala amagame avulelekile. Sithi ke yonto eyenzakalayo akube yinto ezothatha khona iphethini lapho sibonga ubuholi bebranch nobe sub-region ukuthi bekwazi ukuxoxisana bephumelela naleyo isinqumo esihle kanje sokuhlonipha elinye lamaqhawe wethu esifisayo ukuthi kube into eqhubeka lawo nakwezinye indawo. Siyabonga kakhulu. Sakazi nabalaleli ekhaya ukhuluma noComrade uPhindile Kasishe, spokesperson ye-Women's League esuka la eGeneral Gizenga but i-spokesperson we-province. Similana namakhosikazi khona unobhala we-region uComrade Nomveliso ne-leadership yonke ye-RWC ye-Women's League kuzoba leadership ye-ANC kwi-PTT kwi-RTT yakwa General Gizenga. Sikwi-program namhlanje la sikhumbula khona uComrade wethu uMbazo. Umsebenzi akawenzile ayimanje suwela kudala wayishoshovu esasilwela umzabalazo bathi mkhumbula abaningi phambilini ukuthi before 1994 iqhaza kalibamba i-ANC neqhaza kalibamba ukuvikela umphakathi. Engicabanga ukuthi ke asifuni ukuthi ishabalale izinto azenza, that's why sila namhlanje ukuthi simkhumbule umfowethu udlale kakhulu ngathebe enkulu ephinde futhi kungabila ye-12 kuphela nakwaDukuza nje kwi-region ye-ANC nakhona bewu-treasury umuntu olekelela kakhulu ku-ANC. Engicabanga ukuthi ke njengamhlanje ke siyajabula nje ukuthi onke amawadi akhona la amawadi ayi-5 akhona sizokhumbula uComrade wethu uMbazo. John Dube branch sizosupporta ama-games akhona namhlanje in remembrance of uComrade uMbazo. As the youth league, we are here to deliver i-support. Sizothi lokho kwenzakala namhlanje maqhubeke. Siyabonga kakhulu. Ngibingelele ngingo Innocent wakabiyele igama lami, hlalo we-ANC wa-12 lana sinama game kaMbazo tournament la khona sikhumbula khona iqhawe lethu lahlala kuyo le ward le elalukhansela la le ward lahamba lasalijuba kwamasipala laphinde laba uDeputy Mayor la khona eladlule emhlabeni selu Deputy Mayor. Lama ward ke ukukhumbula yena ngokuthi kulezi insuku enjengalezi kwakuyi usuka izalwa ngalo esasijwayele ukuhlangana senza ibirthday yakhe ngalo. So sikhumbula yena ngalama games wa-arrange ukuthi sikwazi ukuthi sibe ndawonye njenge-cluster. I-cluster ke ihlanganisa ama-ward abo awu-4 oku-ward 9, ward 10, ward 11 kanye no-ward 12, lama ward kanye no-ward 29. Lama ward iwona lawa adlala la isoccer, adlala la i-basketball njengoba sibona nje kudlalwa kukuhle kunjeya ingoba sikulawo magame ukukhumbula uComrade wethu. Mhlasimbe mangase ngichaze kancane nje ngoComrade wethu uThulani Mbazo.
waba ikhansela le-ANC kule ndawo elaphatha futhi isikhathi eside kunamanye amakhansela. Wakwazi ukwenza izinto eziningi kule wadi, wenza intuthuko yabonakala. Saqala ukubona izindlu ngaye ngoba le ndawo inamanzi, water table yala amanzi aphezulu. Saqala ukubona izindlu ukuthi hawu kanti nathi singabantu eSouth Africa nangu uComrade Umbazo kwazi ukusilethela izindlu, kwangena amanzi, kwangena imigwaqo. Nabalandelile nje kuncane kabi abakwenzayo. Lo Comrade wenza okuningi, kwathi noma eseyishiya inkundla sekufanele kuthatha ikhansela elilandelayo, kodwa kabonakala ukuthi hey bangena ezicathulweni eyinzima kakhulu. Ngalama game ke ngoba kumnandi nje kusahamba kahle njengamanje, yonke into ikhona, kuyadlalwa lana amakhansela walama wadi akhona, amalunch akhona, senzela ukuthi phela abantu bangalambi. Kumnandi nje kunjalo kudelile. Siyabonga. Siyabingelela, igama lami nguEugene wakamhlanga, usihlalo weSub-Region wakaDukuza. Namhlanje sivakashele eWard 12 la sizobungaza khona ama-games ngaphansi kwegama laComrade Umbazo owayeli ephinde former mayor, deputy mayor wakaDukuza. Namhlanje sizombungaza ukuhamba kwakhe kuhlanganiswe amawadi kwi-cluster yase-Groundville cluster lapho khona ezoncintisana emagemini namhlanje. Okuyithi njenge-Sub-Region ukuzosupporta iprogram enhle kangaka ngoba ikwazi ukusihlanganisa nabantu, sibuyisele ebantwini. Sizoqinisekisa ukuthi nabantu abasha bakhona la eGroundville yonkana balithola ithuba lokuthi beveza amakhono abo kwezemidlalo, so that sokwazi ukuthi ngelinye ilanga kube lula for thina ukubona izingane ezinamakhono if kukhona isifisa ukwenza nesifisa ukuzama ukulekelela lowo makhono. Namhlanje ke sikhona siyi-ANC sizosupporta lo magame, sihamba nobuholi be-RTT obukhona la ngaphakathi, ama-branch e-ANC akhona nawo la azosupporta lo mncintiswano. Esinethemba lokuthi yonke into izohamba kahle kakhulu namhlanje. Siyafisa ukuthi yonke imidlalo le ekhona ibe impumelelo. Kukhona nemidlalo yabantu besimame ekwenye ingxenye yeground nabo lapho abancintisana khona njengabantu besimame. Esinethemba ukuthi yonke into izohamba kahle ngendlela okuyiyona yona. Sifisela le event ukuthi ingapheli, kube i-event ezoba annual ezolokhu ikhona ngaso sonke isikhathi, lapho khona kuhlangana khona abantu bezodlala bencintisane ukuze bewina abakuwinayo behambe beye emakhaya bejabulile. Siyabonga kakhulu si-ANC kwaDukuza Sub-Region.